examen matrik lane ka secondary school living certificate kabalatib lengkot kum ka SSLC examination balapnya da ka embos menta ka sngi ka laiterik ujemang arhajar arpuway kalapoino syaka bakut watla hapadang kijingwan lingshop biang kidak kishin jongka klam covid khandai kawai niki exam center balarim bar ka baningkong hakari bhoi district kabalatib kum ka Nehru Memorial Higher Secondary School umsning kiladon hadu praspa an riungut ki khna school ki bahaban pendap ya ka jingtho exam final bar kiladon ru hadu arpsan ngut ki khna ki bala pep hakane ke exam final na kaliang ubabu el lapang principal ka Nehru Memorial Higher Secondary School habakran bakilat pathai kubor ulakan tuju ki khna ki bala pendap bakin le chalayeng chalasem ban sumar bhai lade ban kongu bat ban bot renti ya ki kendon ki bala bu daka sarkar ki balawan lengba na katanat ka koi ka khia khnang banlai na kanega klam jingpang covid khat khandai kabala sapriang state haga district bad haga jelahi barok away ngi sedang ni kena exam adu ka khandu tarik jang neu benai April bagi lala kut kena kasi lai tarik jang ni nak bele ne ki baro ilong kelas pan remut don ba absen di absen exam tak ini ke bangi setelah dalam setiap exam menunggu baru kita sedang ada kuku juga bagi skamba exam kat long kawin ini seluruh di anak ini baik hab menyale apa yang jongki bagi ini protokol juga serta kai bagi konkret ini dengan konkret atau berkom bagi tak salah bagi exam dengan exam bagi nang ni semak yo ban apa yang kita resol itu buat dekat di kerban bagi lawan yo so yang jadi baik kalau ren ketua benen saya kita melakukan clear kan exam bagi pun exam bagi lawan tindak exam jadi untuk bikin harin belajar exam yang songkok dalam jam ini saya mungkin bagi di kerban bah di light lagi ini jadi yang ini mungkin dulu ini lagi dengan jepang hitam pada klaim semua kereta ini enam belas lapan yo tahap sol yo ban terus ke intermen yang lebih